try bagi habang dan ru kapor bagi dai ban pule ka kon ha ke jingya linti ke jompi ko mi kena segol kin sesam sibun ki jingye ini kita ki jingye le hindrai tu shimya kita ki jingye bat kita ki jingye le ha ke jingye ke jompi sim bagi dai kum ki mu Kerajaan dua.
Banyai ke jing takti kenang ba hakane giyo ya ka third place daga jing ai Pynliem jong phi house nam ubanwan lese kini kinsayo Jing le kai final football boys kalolong hapdan ke Nongthliew area secondary school Persar Christian secondary school kajing le kai kalolong ke ba internet habis kita kata bat baru kiplian kile le kai ba andre kajing le kai in the years 2023 goes to the Nongthliew area secondary school. Sudah mampu bansong bagi itu untuk lom sulit tu.